Lasai men step hakapon Rushiteng sedang ke Argentina pendefend ya ke World Champion. Perka history lengkot siapang ke Argentina perka Algeria haka FIFA World Cup. Kapdeng sobha piki parlo ke bisngo tunat pen page ya ke video hakane ke channel. Hakane ke video mtaka sengi ngi page ke history lengkot siapang ke Argentina perka Algeria. Ke Argentina kabarang sudah job ya ke FIFA World Cup jong usnam arjar ar hakatar. Lasai ka pon rush teng men step Messi berkekin hun jong kin sedang bendefend ya ka World Champion jongki haka jingil kai Persia ya ka Algeria ha ka grup J. Henry shwa bangin page ya ka ni ka jingil kai alengi na page shwa ya ka history lengkot jong ka Argentina ha ka FIFA World Cup. Par ka Argentina kelayo ban yele kai ningkong ha ka FIFA World Cup deh usnem siejar kendai spa lai pau. Penandukan ke kapor ke Argentina kalala manra hadu laisin ya ke FIFA World Cup. Kata hausnem siejar kendai spa nye pupra ber hausnem siejar kendai spa pra punriu lengba ke jingalam jong Maradona ber hausnem arajar arpuar lengba ke jingalam jong Lionel Messi. Per ke Argentina kala poiru haka kedan baar laisin pat kumta nila aban ong ba ke Argentina kolong kum kawe kari ka baklan bor bah ha ke FIFA World Cup. Badminton usnam hakane ka FIFA World Cup jong usnam arajar arpunriu ka Argentina kadang longhi kum kawe ka tim ka balong favorite panra ya ka FIFA World Cup menta usnam padkan longru ka World Cup kap khadu na menta Lionel Messi kum tangi la ban ong ba kane ka World Cup kalong ka bakerpang bha na menta kinong Cristian jong ka Argentina perkum juru jong Messi. Barka Argentina kawan hakane ka World Cup menta usnam taka jingkerman namar ka jingdon jongka ya kirang elekai kiba pau baha kum Lionel Messi Emiliano Martinez Lautaro Martinez Enzo Fernandez Marc Allister Julian Alvarez bat kiwe pad hakane ka FIFA World Cup menta usnam ka Argentina ka don grup lang pad ka Algeria Austria bat Jordan. Paladangi supaya hakane ka grup ka Argentina kolong ka favorite pan poi hakli kami jakin point Henry haka FIFA World Cup pat kum juru haka football hi barok kawe ngimla ban batai pat ngimla ban ong namar barok kitim ki angnut pat kita terang sisa hadu kata-kata pan penlim ya ke defending champion pat ka jingil kai banekong jong ka Argentina kadai Persia ya kari Algeria. Pat ka Algeria kayok banyel kai ningkong haka FIFA World Cup deh usnam siejar kendai spa prapuar. Pada hakane ka FIFA World Cup jong usnam siejar kendai spa prapuar ka Algeria kalak ban penlim ya ke Germany. Badai hakane ka porken babun kiru football kitib bah ya kari Algeria. Henry ka sin ka benikong pakari Algeria ka poi jingai ka FIFA World Cup kadai ka World Cup jong usnam arajar katsau daga ba ka poi hadu ka round 16. Pakari Algeria kalong kum kuwe kari ka baklan bah hakane ka grup. Barka Argentina barka Algeria kila kendo tang sisin haka history jongki kata haka friendly match jong usnam arajar nyau dakaba ka Argentina kalala ban pendim ya ka Algeria dasau lalai berkini baru artili kitim kim sempadai kendo meno ha ka FIFA World Cup. Henry Lasai men step kandai ka sin ka benikong yakini ki artili kiri bakini kendo ha ka FIFA World Cup. Barhadin ke Algeria ke Argentina ka banele kai Persia sa ya ke Austria. Bar ke Austria kalong kum kawe kari ka baklan bah ha ka FIFA World Cup ha ki postnam ki ba men shwa. Dakaba ha ka FIFA World Cup jong usnem siejar kendai sepaksan pesau ke Austria kalapoi hadu ka kerdan balai. Henry hadin ka World Cup jong usnem siejar kendai sepaksan pesau ke Austria kam syam la pau syu. Henry hakini kendet snem ki baladap ke Austria kalong kum kawe kari ka baklan bor bha lengba ka jingla jongka panong disiplin pan penklan ki defend bat banele kai counter attack kum ta ngila ban ong ba ke Austria kalong kata ka tim ka bae bha ya ke Argentina ha kane ka grup. Perka jingil kai ka khadu jong ka Argentina ha kane ka grup kadai Persia ya ke Jordan. Pat na benta ke Jordan tang ban qualify sa ka FIFA World Cup kala dai lupa kata ka dreams come true. Namar na benta ka Jordan kane kalong kasin ka benikong na benta jong ka ban qualify sa ka FIFA World Cup. Perwatlah kalong kasin ka benikong ya ka ban qualify sa ka FIFA World Cup. Henry ka FIFA World Cup ngimla ban kinsting namar watlah kalong ka tim ka patlot
namar haka football ngilalap la bon sin bagi tim kibatlot kilalap ban penlim ya ki tim kiba klanbor. Padwatla kalong ka sen ka benikong namenta ka Jordan panyelkai haka FIFA World Cup Henry namar ka jingdon group lang jongka perka Argentina kalong ka chance ka pantau history takaba penlim ya ka world champion. Henry barok kipajba kiru it football kila penle jingmud bej haka jinglekai ka banikong kata Persia ya ka Algeria namar ka Argentina ka tip namar ka jinglekai benikong kalong ka baeb ha namar kumbalaja haka FIFA World Cup jung usnam arajar arpuar ka Argentina kala kinsting pakai lekai ya ka Saudi Arabia ka tim ka batolot pat kumta kala syaklim haka jinglekai ka banikong. Henry na benta Messi orang lekai uba pau bah jung ka pertai ubara dep joblot ya barok ki tournament kiba ya lekai haka history jong ka football. Henry ban lam khmat biang ya ka Argentina ban job ya bod ya ka FIFA World Cup kalong ka kata ka dreams lane kata ka jing angnot ka bashar kai haka mensim jong pat kan kan long ka sen ka bakhadu namta Lionel Messi ban lam khmat ka Argentina kum kapten haka FIFA World Cup. Te hato ka Algeria kalaan pan penlim ya ke defending champion pan penkendit ya ka perthai lane hato ka Argentina kan sedang ya ke jing defend jongka ya ka world champion da ka jing job. Te paralog sa drobik prediction jongpi hapo ka comment section manotra ban yokhur ya ka nam job hapdeng kine paro artli kitim. Te paralog menta ka snitang kine ki video ki pakendiat tela dapis ngau tanat persngabe kum kine ki judge video pilak ban subscribe ya kane ka channel pa pilak ban yo ya ki video ki bangan sepen mi pat kum juru kum kadak pan ajing Christian ya kane ka channel kublai shibon.